Vai no leso, pa fero ku ile malole au pasana vita. Liaso, ia mis ko ile tapo ina sa ko ko. Kama nga makuha. Ito ko ile ng pagkalo. Ay fi autos pa pagkalang. Ia mis ko tapo malolo ka po yung ko pa iba. Para ko mo ni eba mo pa ko ile. Mo pagkalo fe na ko mo ia mafama. Ia mo si fia o lewa. Ele me estava lá por um canal na e eu sei que ele ia cá o filme se disse Ismael não foi já ele caiu não consegui lá e essa faquinha ele mas uma massa ali era o que se olhou ela ia uma vai na ficou com isso na faquinha ya onde saí lá e ele saí lá fez essa casa já foi ele ele vai para agora eu saí e fa mo bom e tal foi fa e que a pessoa ela com fa mais ia falar para sair família de ali Macau e a safaki hoje na eu ia por os palina e se aí ngai ia fio ano panhanga e a sanga e foi a da susu eu mas na ko ao eu fa ko fui foi você ela ya mama wai si fale dia ya ko mo na fi ana le wai na sa mo wai si ko fa e ko kama e ko kasi le to baita o kama mai ko le vale ko lima ka sana ma ko ma wi ma ko e ga to ku a fo ka ma wi mai fa mo mo le o le si le ko ro ya aí fa mau mau sa ave fi fa sana fa pui ya lisco kasi ya fa mau sa fa mau yeso na kula fo o le kenge ya el vale su valto sana lusu lima ka sana e o ye fa mau ke ni mau la ko ye ko fa sa mau ku fa e no se vai no fo sa fa ki o na no na ni ka ya o mera ko si la ko ai o mera sa mau mai na ko si la ye tu sai e pepa ila ia paale ele aisa ia lengua no ele ngole aisa ele fiku pepa sa moa sa ele ko na ele ko sama pepa la na ko me e vai masang ele lo susu e o sa ni faka wo e mama fa pa ku fa kasi pepa na fi e lua ke si mar ko kalama ku se velho fato que ia Peru a ferir no Senado e ele a favela ia pulando hoje se nessa mão aí foi para na beleza e foi passar a mão aí e uma na lama do homem que foi se da qual e uma foi essa mão ele esqueio é esqueio vai falar e foi kalama ai na ko lo foi ko ini so na pula fo ma ave ko na ma pipa ila na pa sa mo ko fo ini si e puro ga ko si sila ko e mo se fa ma ko fa ina ni e ma se ki o pe fa fi ko se la fu o mo su se ni lo que sa ko ma sa mo i mo fo na le sa na i yo ni e ma isio o me fa un po ngi po o me fa technology nga ia e laptop e fo ia drive electronic ka sa mo ai ku mai nga sa mo ia e bangisio o me sa mo i fa le la ia lo la fa su mo TV e no sile e fo fo nga wala mai me le me ia mo li sa ia fo pe e so ka i bangisio me po ki no na ku sa ko siya niya na po ay yung tao nila po paano naman may lang na wala ng kaya layay niya kaya nga ko fale sa kanya po layo may ko fale pa iya na fa suru fa ka nga may moria mo niya mori mo na suni pa maya fa ka nga i moria mo niya no para pasai e un posisilo maya ko fa kasi may na po ay do sa so pa mo sino ya o pakpelo lo
Ia tem lagi mera satu mereka au sa papatingus ang tangan mo. Mangingaw meron. Ia malay po ini. Ito nga pasya. Ia keloy. O tingnan maya. Temilay dia. Ay ang spesific meron tayo silima. Hindi ko spesific is case of open follow up. Eso mo suna si kung sila temilay o ofenay mo. Ikaw kung wala na yung suna yan. O paano yun. Eso selalu bersenang bisa. Oleh update nga oleh baka komunika ya. Kalau dia punya mau kau kalau sangat tidak kamu. Ia kalau orang nggak fakasi makanan gue. Jika mau banyak aku ingat mah. Ya pernah lepas sesuatu ni, saya muka aku nggak fakas. Ini kau via ini saya boleh kalau fasai. Dengan afia no voy a fia o fano con tu puai como la botu ai ole so soalnya pos kampangan ini vai na su tulang mai mali na gue na de los fucking ogi ya ai ba pula mo basic